megalayapost.news. Ki khun ki hajar jang khatsau kur garaj marngar bahap hakamliam simship hagasing blay kala pendep ya kejingle niam le rukom shat lukhmi kabri gawai na kejingle niam bapau nam bha bat kapanyau kentang nadu ki por menshwa hadu menta mene kade kejing aingo aidem ban bet ban biang boro kisau samai ukba ukhaw ban paho bahai kabam kedi ban koi ban khyak krat hagajing embryo banjada na kino kino bawan shaling shop ling share ya gani jingle nem le rukom la jurakhi shisien sansnem kata habnai ot kaba unai wing dagi khatsau kur jong karaj marngar kibadon la kejong kasat kasunon ban pendep ya kaniam gorkom katkum kariti gadustur bala abu la seng dikilong shwa man shwa hakaba man la kathliu ying kilnet shim yukba marshikam na kipenthor kaba la jong da kawei ka khana kanthei bat wei shenrang ku shenrang udei uso blei ban pendep ya kaniam gorkom ka kanthei bat kiba sati hakapor bakit ya kablei lukhme lukhimai hagani jingle aniam lasdang ningkong na yeng sat yeng sunon raj na kanong ba jong kasnong bar ter shadu shamadan shat lukhmi bar gi pajba kin up hamadan shat lukhmi kat ba iem bat usangot lem bat wei na kilongsan kinle shaw ya gablei lukhmi lukhimai shamadan he bala lomlang yokuba hakti jaka bala bu kerpang ringkat kasut kashor kilongsan mansan ki hapru ban tokit ban power daka bot khotha power bat ka ru daka janli ringkat kadem khosiu ban ngo bandem haubli bat buot pat sakashat masti kumkadak ban pedang burom ya kablei lukhmi namar ba yukba khaw karaj marngar kanyo kentang khnang ban bit ban biang kabam kasa barok ki saw samai ban paho bahai shilinter ke jingim jongkhun ban riu bat ka bakham pher shishu kalong bah kapor basyat ja usendang umbet ban tong yu khaw hendai dei ka kenthei ka bah banle namar ba ki kenthei ki dei bari ka basumar ya ka bleyeng blesem hagati jingle niam yo sim garaj marngar baru sangat lahak bantap daga janli bat ombet ban penidur tat hado banda dep ke jingle niam bakhadu hayeng sat bat hadin ke jingle niam namadan he kadon ke jingai paiba shadu hiyeng sat bat shaw banrung hiyeng sat kadon shwa ke jingle niam hakhrdop bat ki bakit ya ka blei lukhmi lukhmai na panthor kba ki dei ban yo kasnam jong blang ka bapom hak te jaka do blang bali bat penjau hakisang jong ki ba ap hangta bat bot biang sakashat masti shwa ban kiu shaying sat bat shwa banrung siyeng sat kinot biang sa wei blang ban pendep ya kaknya ka krem hagde sing lai sakhilang ru daga jingadon lang u hamar thankiu badi judge ka Meghalaya High Court uba meraban sim MLA ganongpa uba balajir rani MDC pa em aina manik sim kahima meliam nathaniel thankiu basan nongse kahima meliam pa em Richard sim garaj marngar kilongsan mansan kisangot bat kibe
kani kapua kena kaliang jonga lu siem jong kani mamaliam ngai kublai ya ka raj marnga tam lendo raj belai don lang ni entai menteri lang sti ri don lang ni kuat di ko tip ide kani ka shat lukmi kani ka shat ba lompo raj marnga baju penlong aman lah ka san senam kadai ru ka shat ka baju nyau kentang bah kani ka raj baru pada ruka nyam keba suaban sedang banget keba ani porat nak benta kebah kamiat jong hau keba baru nak benta banbiang kakam kejam ini porat marngari bakoi di kumba picu tepi ba kenika jingle nyam kalong sisian samsenam kalong rubai ke ba compare apo hima meliam jongi namar mo pitip kat panang ya ko iya wonsien ilaya klat no ya ka tenrai la jong kumba long menta impet kat sebab hai ya ka raj apa apo hima meliam bun kila ya kan yang ko rupam bun jutip su kai ka pelong ya ka hima meliam ba Bandidon betalam akan ikaraj jong marngar mabale kani karaj ke ba benang pat bahai ka niam gorukam baru ikar ti dustur haka ba maki kim juklat ban phai ski long dien baru nang ka benta ka ba ban sawan ma ki pateng jongi nada imdon chu ki ban shim bentai pateng jongi ka long ka ek ru ka ba bu jingma hamtam kani ka juk ke ba mentah jana kalian jonga ngas kani ka puar nasu a kublai tang ni kintin ni ba kinjat jonga a ba kani ka shat luk mi jongki kan long ka bapu pieng baru baki pat nani po marnga kan long ki ba tibriu tiblai baru ban yo kamet ka phat ka basat baklan baru intini shong sok sa ibala bola sang nado ki kulong kuma nado ki kepor ka himat masula tegarai mangar ka jengi ka ham apa 5 milim sip ka jinglan yam la rekam ka ne kalong sisin senem kita kikur ki menang bisang ki pas sang ya ka ne kari ka jengi simbenta wai pai wai na ka benta ka ne ka jinglan yam ka jengi ha ibon ki kun ki hajar Baso senong so hima so raj kamba kito ide kikun ki ajar juga raj marngar bak kikun ki hima milim kamba maki inom imya ban ya sim benta tang kita ki khatlai khasaukur yang kene ka marngar pulun enang kita kikur di badan kasat kasunan kita ki mau sing ka pep itu ki sim benta apa kene ka kejingla yang besar kane ka jingla mi kane kawai kalau kabangi niau kentang niau burom nam tau bau ha naga benta ka bam kasa banbiet ban biang hai ka pateng ka rep karyang ngane la radawan eno kana ibawan wan sa pun ser ya ku bau ha hakane ka ni aimo aidam na benta ulai nunggu nang tau bahlo den ta ni apa karain marngar Hado minta YM bar soplang hakayo ka ha kat bang impat la ban ot ba impat sia ban ra YM bar soplang apo kayo ka jingi kata dalai mano noro dalai silong dalai noro YM bar soplang inom sia kata kade ka dustur ka di jingi teh kane ka jingle niam pomlang ro la bande ka culture la bande ka kawai ka festival aero re kan kepomlang dan harkli keplang kawai hakerdam kawai haneswa ban ro ko insan kita ke jingle jinsa baro long ide benno seniang ikur tiba daya hak benno seniang kakre kakrum kajingdan kam baro kasim sat kade bar penbit penbiam benda benda kene kajingdan kam kajinglan dia apa dari karai kajingane kasat kata kade ka dustur ki balabu ladu gulong ke bahadu mentangin 4 laban
Kedua lana ginamlang penkelada kemuir. Pulang balik. Siar berku basau balik. Kata kadai kadustur balabu wanadu musuh hadu bentar. Kene kadai kajinglan yang satu komisi sistem jadi nang bau kau undang selain nak baru sawayam apa ikon dihajar apa kari karai batai kahimar kata kadai kuba kajinglan yang buat kamu kadang kau boleh kata kadai kajing semua apa kari karai jingli buat kadai kajinglan yang satu komisi sistem kata kadai kadustur kajinglan Meghalaya Post.news.